moliti, a udarati oca u rebra. Odijeliti se od svijeta treba, zapostiti da je tjelesna zeba. Plodove duha život da poluči, da se razluči, u konačnici da se odluči. Treba molitvom krenuti dalje i svijeta se ovoga držat podalje. U izolaciju, u kontemplaciju, u propast tamu reinstalaciju. Da bi primio nebeske ruke, u odricanju mora bit muke. Da bi zasvijetlile svjetlosne riječi, onaj maleni mora bit veći. Da bi se pokrenule nebeske brave, u praksi mora bit sprave. Koja se naginje prekriženih ruku i gleda Isusa slomljenog muku. Sprava kao ljudsko tijelo je vrelo, no na njem je obično ljudsko odijelo. Pa se naličjem obuče lažnim, pa se svijetom katkada drži važnim. No ponizno srce Gospodin traži, da ne bi mu tada postao draži. Jer silnike on svrgava s trona i pjesma im postaje puna citrona. Ne može se oca udarat u rebra i očekivati zlata i srebra. Ne može se oglušiti usamljenom starcu i nadati se dara kćeri dječarcu. Ne može se ocu šamar zadati, očekivati da će poklon da vrati. Ta bio bi kao čovjek bez pravde, ali on nije odavde. Nestalna molitva je ko nepouzdan muž. U stalnim plodovima je spora ko puž. Nego prionuti čvrsto sad treba, da se u suzama vine do neba. Treba vremena da svaki plod nikne. Nakon tame i posta duh da usklikne. Suze i tama Božja su snaga, u njima ustrajno Duh Sveti vlada.